Boya Boniface. Abunge kumembe bawete musemno yurare jo kwariria mantigi mirantuko ya royo arune ya rais ni yoterete bakere bawete ruare ni bona nena rais kaita kala kurura shebuge tawas na danende be kirere wiranete akabantu kwengia kwariria mantigi kemerake abunge bana nende bakuromba tongeria na kiamombera kwithira bakere na muambo yumukendo otire kemerake ndikuona ntaira. Abunge ba Igembe heliba mubungu wa Igembe agatigate Dan Kiele, mubungu wa Igembe North Julius Retumu na mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi leo ni bana litagoterwa kwa musemano wa mibamera na Rais William Ruto muthenyo wa Rome. Abunge baba baluga nyuma ya kuthia waraneria na Rais William Ruto muthenyo mdekero rugoria bonyombe Abunge Towers amujwa Nairobi. Rais William Ruto na rombete musemano jogoterwa mpaka ntuku inge ile kanenkanerwa kima tothiete. Abunge baba baluga Rais William Ruto nelithite kwina mauntu maumirite takitukia mutongoro wa jeshi Francis Ogola na jeshi bangi amuna mbura nene ile kondo tungata bwae bwakwe. Tunaomba radhi nonto ibukumya thirikari ciumia kithiru ikwari na mantu ya tokere na mantu ya already tare muno ya floods na mantu ya na mantu maingi de thirikari. Rira kiumia kiangarata na mibango mingi ya serikali ya kana thirikari ni umbawe tatambere kou muchemani yayo yarigirito kuthayiro tariki 26 karero huyu ateatika biashara wetu na ofisi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari Samoei Ruto yotomba kuthayiro kankwira biashara wetu betho bano kireria betho bano mvumilivu na betho bano imani na thirikari ya mukathe Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwenda wetu gakwenda no kwao ni kuringa na aliwiri mantu ya tokere tutena uwezo wo ya control ko rais na idishire na makamu we na go akaba ulie time then next week kiumia gitu thithe batu ira ntuko yongwa na itokala rais rugire twinde o to yao nombo twakikishira next week atwa ntuko leto atimana na noe na makamu we na mawaziri baba kuhusika kimantu yutu nayo kienda tombotethwa but bautu borotombre kwitha tukia hapa tukaria members ba parliament kumembe itowere no monka tombe kwitha tuki rungama na mwananchi okumembe monka tukwira kamba kwitha etetheka so arimi bamira babati kwitha bakimenya otentu kwenyemwe tugomba kwitha tuki legea kimusimamo yora tu inajua na no monka kimera kike mira kiombe kwitha kikiona mbia na no monka kateos the middlemen barora be ao baraba ombete kwitha baichetha na mauria mira no monka thirikari ombe kwitha bari tarutao. Abunge baba ba Igembe ukagitaka ni baleganete na nteto ati kwina kimenyaniro kire arimi bala botara kuthi musemanio niojo meali ile lagweteto ni arimi bamwe kumantere ino ndirona oro antu ndebo mwe TV ne bakiwa ngantu ibeti barabeti te biashara bya mira ni makanga akwenda kuwa biashara ya mira etanjiria na baraba kwaria muno biashara mira ni ara ukinyitara bishugu ikwara akuru pembe na kungi baita kwende mira kinya Uganda Tanzania na Mbeya ku biashara mira etanjiria bangi kuona baiteti laene ukoona mtu andishi baba ina itoboni kila utotembera na batu ajumbe turendene ya mira kama harimi na kinya biashara na kinya ture atongeria tote kwenda activist kula anto batishe manto amira kinya kidogo batendie tundu maisha yo batara kinya mira batishe mira ni mbina na taita baba sotu ya kile bako lugite bete shughuli necho ingi kireni ki baba isiyo babwire kwanza tukumie to siasa kidogo tuyo tulita njirene yetu yo kombwa mira industry once and for all mira ikiagwetha itonyero ge siasa na gwetha bautwe bokuona rimwe tukithira tukiandu mantu yetu diplomatically tuyandu no ndote kwenda mira icoka arora ya cokete kara yari kaita karora yombre kwithe England na narora Netherlands. Amwe no gwa Abunge baba ni barombete ngwataniro kire ikundi nkorani bia mera kenda kuthiria mpatho ile bakugaite baterie kagitakara Rais William Ruto hona niti wendi bagukiria mera ko ukankwenda kwira antu betu thirikari ina goodwill mno president wetu wa jamhuri deputy president na viongozi vionde kinya wasiri wa agriculture bodo bana goodwill na mantu abira na bahatwi kungwira tukurita tutekurita na mushukumo yo muntu nore ku twirita ngwe ya community na antu betu begembe na Meru County na twina bahati da itu na goodwill ya thirikari twina rais ututhikiria twina makamu ututhikiria twina abunge
baumite basically ki mantu ne amira na bo yamenya na bo meathini irio ko tukare othethuka thai kirimira industry tutikoro tethuka batu turatongoria ukugana tu batatu awegembe north central na south tuwatanirite oba mono mwe gurumwe ko tukwendenya batu na wana biashara ikundi bionthe biekuo yike tofauti cio mwanya tuwatanire kaita kao kaita karora tubati kwitha tukiandu kimira kiu na tu very careful no ntuko botomba kwitha tukiandu kimira ki antu baketha bakia misinformed na bakanjiria kwitha nyabo bakinge negative information ka negative picture kuhusu kimira ki kulingana na bunge baba Igembe ni ati kiume tuthiite Rais William Ruto akaomba kwithirwa kibeleithia rila mucemanio uju wa guceweru kiri mathina mama mainyirite kimera kia mira ukethirwo kithithika kuma muji munene Nairobi bunge ni nene Beta Antony Rangi wa Kathenya.